Yazi bazalwane, uma sibuya nje eqinisweni eliphelele, mina njengomfundisi angikwazi uku-engageisa usisi ebandleni kodwa ngingakatholanga i-go ahead buya kubazali bakhe. Bazali bakasisi banginikeza i-go ahead because umfana ufikile kubona waletha iy'nkomo noma zingaba yincane kangakanani. Okusho ukuthi mina njengomfundisi angikwazi ukum-engageisa usisi abe engaged ebandleni, kodwa umfana o-engage usisi akaziwa khabo sisi. Okusho ukuthi there must be a written letter ebuya kubazali noma ebuya kuma-guardians kasisi ukuthi lowo muntu othi ufuna uku-engage, kunabantu last week, kunabantu 2 months ago abafika ney'nkomo ezimbili noma ey'ntathu. Okusho ukuthi lokho kunika i-go ahead mina njengomfundisi ukuthi laba abantu ababili abathembisane. As much as bazalwane noma abafundisi bakaNkulunkulu si-encourage imishado, kodwa umshado kwamele uhambe ngendlela okuyona yona, ngoba siyakhona ukuba engageisa bosisi enkonzweni kodwa uyisakazi. Siyakhona ukuba engageisa osisi emabandleni kodwa ukhanda ukuthi ama-guidance awazi. Usisi ntambama abuye nering kodwa ekhaya abazi ukuthi usisi u-engage because abamazi umfana owakawafika wabeka iy'nkomo, wavela ngey'nkomo noma ezimbili bazalwane. Kumanje abazalwane baye emagudini, abanye bobuya ba-engajiwe kodwa umfana kasavele khabosisa. Bazalwane, mina njengomfundisi angikwazi uku-engageisa wena njengosisi wasenkonzweni kodwa kini bangakanginika incwadi yokuthi umfana siyamazi singaqhubeka nomsebenzi. Ngakho bafundisi sinesandla sokuthi odadewethu osisi wethu emabandleni bahlale nama-engagement for 2 years, 3 years, 4 years, 7 years elokufaka i-engagement. Kodwa kwakunomehluko ukuba le engagement uyifakile kodwa kwalotsholwa noma kwavelwa khayikibo noma kungavelwa abazalwane ngosheleni, kodwa i-confirmation letter mina kwamele ngiyithole njengomfundisi ukuthi lo muntu ofakwa indandatho, ofakiwa i-promise ring, ofakiswa lento kibo bayazi na. Ngoba izinto we end up sizenze emabandleni, siphelele emabandleni, kwenzeke kwesinye isikhathi usisi ayithole le grace yokuthi amshade ubrother, nalowo mshado yoholwa yimi umfundisi, kodwa kunomnumzane kulelo khaya. Usisi unabantu bakubo, usisi unabomalume, usisi unobaba, usisi unomndeni wakhe. Bazalwane, imshado siyayi-encourage kakhulu, kodwa thina ufuna sazi as officiators ukuthi siyithatha kuphi. Uma sinikezwa ukuthi masihambe, siyahamba la umndeni usinikeza khona. Uma usisi kwenzeka uyitholile le grace yokuthi bagcine bashadile nobrother, okusho ukuthi mina njengomfundisi kwamele ngilandele okukhulunywa khabo ntombazane, kwamele ngilandele okukhulunywa khabo mfana. Uma umndeni wakhe uthi mina ngiyajampa because mina kwamele ngithobele umthetho wakulowo muzi, ngoba kunomnumzane kunobaba. Ngoba uma sibuyele emuva ke bazalwane, sengim-engageisile lo ntombazane kodwa kuba bakareceive amalobolo, okusho ukuthi mina njengomfundisi angilihloniphi ikhaya lakhe abo ntombazane. Imithetho yabafundisi ihambe kube khona lapho iphela khona, lapho umfundisi kumele ahlale alindelwe naye uguide because there's a family, there are uncles, kunobaba. Bazalwane, umthetho womfundisi awungeni kweminye imizi nabo baba bakhona ekumele basigayide ukuthi from here where to bazalwane.